Kuri ubu mu gihugu cy'Ubutaliyani icyorezo cya COVID-19 gikomeje kwica imbaga nyamwinshi, aho ku munsi w'ejo abantu 475 bapfiriye icyarimwe. Iki cyorezo cyazanye ubukana budasanzwe muri iki gihugu, bituma ubuyobozi buhagarika ibintu byose bihuza abantu ndetse buri wese ategekwa kuguma mu rugo. Abaganga batangaje ko iki gihugu cyahuye n'ikiza kidasanzwe kuko umubare w'abantu bamaze guhitanwa na COVID-19 bagera ku 2978. Kuri uyu wa gatatu habonetse umubare udasanzwe w'abantu banduye iki cyorezo bagera ku 4200, byaje ko bituma umubare w'abamaze kwandura mu Butaliyani ungana n'35,713. Ubutaliyani buri hafi kurenga Ubushinwa mu mibare y'abanduye ndetse n'abishwe na COVID-19. Ubushinwa bumaze gutakaza abantu 3241 biganjemo abo mu ntara ya Hubei yatangiriyemo iki cyorezo. Ubutaliyani bufite umubare munini w'abantu bakuze kurusha Ubushinwa, gusa muri rusange butuwe na miliyoni 60, mu gihe Ubushinwa butuwe n'abagera ku miliyari 1 na miliyoni zirenga 400. Abaganga bavuze ko COVID-19 yica cyane abantu bari hejuru y'imyaka 65 kurusha ikindi kigero. Indwara ya COVID-19 kugeza ubu ntirabonerwa umuti cyangwa urukingo nk'uko bigaragazwa n'abahanga muri siyanse, nubwo hari bamwe bakomeje gutanga icyizere ko mu minsi ya vuba imiti n'urukingo bizaba byabonetse.